Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Амансыздарбы? Мекендештерим, бүгүнкү кезекте дагы бир чакан үйдү көргөзгөнү келдик сиздерге. Менин кошунам өз кызынын үйүн саткан атат. 3 гектар жери менен чакан 106 квадратный метр үй. Анда месе жүрүңүздөр чогуу көрөлү туугандар. Амансыздарбы? Бүгүнкү кезекте дагы бир жолу Тверская область, город Бежецкийден дагы бир үйдү чагылтырып бермекчибиз. Анда месе биз менен чогуу болуңуздар. Сатыла турган үйдү чогуу көрөлү. Жүрүңүздөр. Туугандар, караңыздар, мына центральный жолдон киргенде биринчи, экинчи, мына үчүнчү тетиги мына биз көрсөтө турган мына 4-чү дом. Мына көлдүн аркы бетиндеги дом экен. Жүрүңүздөр, анда месе жакындан барып көрөлү. Так, урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган ушул үй. Сыртынан бир сыйра сиздерге көрсөтөйүн, анан ичин чогуу көрөбүз туугандар. Канында месе дядя Серег, здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо, спасибо. Пойдемте, покажите нам дом. Пойдем. Так, здесь получается дом. Давайте обойдем с этой стороны, Да, посмотрим. 5 стенок. Еще. Так, сейчас погодите, я настрою камеру. Все, погнали. Ага. Так, можете погромче говорить, чтобы Дом слышать. 5 стенок, 106 квадратных метров. 106 квадратных метров общая площадь. Да. Тугандар, 106 квадратный метр экен. Да. Так, здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 окон. 5 окон. 5 айнеги менен. И здесь 2, 7 окон. И веранды 8. Верендасы менен чогуу. Анда чогуу көрөлү туугандар, мына мол жери. Хороший двор. Высокий подвал. Так, здесь у нас погреб. Погреб. Подвал, да, получается? Да. Так, пойдемте глянем. А, тут на замок закрыт. Да, Подвал. его потом, если... Снутри посмотрим. Нет, можно, если хочешь, заберем. Ага. Так, дальше көрөлү туугандар. Мол жерде колодец бар экен. Сууду ушул жерден алып кириптир үйдүн ичине. Анан мол гаражы болот экен. Мол гараж, наркы бетинен барганда сарай. Да. Сарай туугандар. Анан эң негизгиси бул үйдүн участогы жери. Сколько вы говорили, дядя Серег? Я что-то сейчас не помню, надо посмотреть документы. Так, документы посмотрели, там вроде Сколько там ты не можешь? 3 гектара вроде, да? Сейчас мы глянем с вами. Ага. Так, сыртынан бул жанагы машина киргизе турган гараж экен туугандар. Машинаны мындай киргизип каласаңыздар, үйдүн ичи менен кирсеңиздер деле болот экен сарайга, анан үйдүн сырты менен кирсеңиздер деле болот экен. Мына киргенде туугандар, бул жагы гараж. Мына жагы машинаны коюп, нарактан инструменттерди тизип коюптур. Бүт бардыгы жайында. Машинаны киргизип ремонт кылсаңыздар болот. Анан аркы бети болсо бул сарай экен туугандар, караңыздар. Бул жагы сарай экен. Мына. Эң негизгиси туугандар, караңыздар, бүт инструменттери бүт жайында. Эң негизгиси жери жакты мага. Жери 3 гектар жер экен туугандар, караңыздар. Мындан дальше ары көздөй 3 гектар жери менен экен туугандар. Караңыздар. Бүт чөптөр өсүп кароосуз калган, бирок чөптөрүнү оруп жакшынакай кылып тосуп койсоңуздар болгудай. Мына туугандар. Бул жакта кошуналары дагы жашайт экен. Мына туугандар. Ушул үй. Кимге кызык болсо, мен үйдүн ээсинин номерин калтырып кетем, ушу экранын астыга чалып байланыша берсеңиздер болот. Мына киргенде бияк килейген коридор. Монтип коридор болот экен.
Дядя Серега, сколько сказали квадратный метр? 106. 106 квадратный метр екен. Қанда үйдің оңға кіргенде. Так. Мына туғандар. Бұл жағы кухня болады екен. Кіргенде оң жағында кухня. Раковина. Так, бұл жерде бұл жағы спальный комната. Спальный екен. Так. Дядя Серег, здесь спальня получается, да? Да. Да. Пойдемте дальше посмотрим тогда. Здесь кухня. Здесь кухня, да. Ага. Дальше. Направо еще комната. Так, это печь получается. Это печь. Печь. Печкасын қараңыздар туғандар. Мол жерден. Вот душевая. Бұл жағы душевой. Да. Душевой кабинкасы екен бұл жақта. Да. Здесь еще комната. Так, здесь что у нас? Еще комната большая. Еще бұл жақта екінші комнатасы екен туғандар. Так, ичин көрсетелі мұна. Ондай болған. Hem туғандар ремонт аяқ-баяғыны келіп адам көптен бері жашабайды дейді. Аяқ-баяғыны жасай тұрған жерлері бар екен. Дядя Серега, можно на минутку вас? Здесь давно не живете, да? Ну как вот сейчас квартиру купили, переехали в город. В город переехали, да? Да. Ага. Здесь у нас что? Здесь еще комната. Так, здесь получается тағы бір комнатасы екен туғандар. Ага. Так, дальше. Пойдемте сарай посмотрим тогда. Пойдем. Сарай. Мол жерден шыққанда туғандар. Мынандай орағанда бұл жақ сарай болып қалады екен туғандар. Так. Бұл жақта жана чөп жиятырған емекесі екен. Чөпті жият екен. Анан бұл жағы. Так, этот сам фонарик у вас? Азыр фонарикті алып алайын туғандар. Так, туғандар бұл жағынан сарайға түшіп кетеді екенбіз. Жүріңіздер сарайыны көрсетелік. Бұл жақ сарай екен. Қараңыздаршы. Вот подвал какой высоты, видишь? Так, бұл сарай. Вот подвал высота, видишь какой? Туғандар, анан подвалда қарасаңыздар, бұяқта мынау жері гараж болып қалады екен. Мынау воротадан машинаны алып келеді екенсіздер. Мынау жерге свет жоқ, жақсы көрінбей жатады. Мынау қараңғыдайшы. Бұл жағы бүт инструменттерін мол жаққа жиып қойып тұр. Мол жерден дальше уже емеге шығады екенсіздер. Малға. Если малды мол жерге қармасаңыздар дағы болғыдай. Туғандар, ошондо ең негизгиси 3 гектар жери менен 106 квадратный үй. Мондай болгон. Дядя Серег, скажите, стоимость получается тут 3 гектара земли. Да. И как его? И дом. И дом 106 метров. 106 квадратных метров. Да. Так, по деньгам стоимость получается 450 тысяч. 450 тысяч. Ага. 450 мың туғандар. Мына қарап көресіздер. Тағы бір жол қайталап кетем. 3 гектар жері менен мал қылам дегендерге өте сонун вариант. Туғандар. Ушуну менен сиздермен коштошобуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.